Kasngi buram ukris usim kade kasngi bakar pangpha hakabalang Katholik salonsar. Kasngi bagi Kristan ki kenmau da kajing riu play ya kajing long Syiem ukris Jesu. Hakani kasngi lajan habaro ki balang Shillong ki parish ne ki diocese ki jupenong ye kani kasngi buram da kabayayat procession harengkat ki surwai bat duai ya ukris usim ki Syiem. Hadin arsnem bala linkshop ka klam COVID-19 mentau snem layo I kajing Shitrhem jung ki pat uble ban poi bat ya shimbenta hakani kajing rakhi ya kani kasngi kraw kasngi utrai bakhat do jong ka liturgy jong snem ka Don Bosco Media Network mentau snem kalalet shimbenta haki artli ki jaka ban lum khubor shapangani kasngi bakarpang kawai kalalong hangni hajala jongi kata hakashnat niam sunapahar jong diocese Nongston hakaba I Archbishop Most Reverend Victor Lingdo ilalong inong penminta ka kanya ka kriam hakariti balang kadairu kasngi bapenkut ya ka jubilee rupa jong katay ka balang shnong kabala IT hapo ka jingeda ukris usim kisim balakha hakalong nongret lakhayu ka wei ka Shillong ka beret hakalong yinglong sem ke bedek ulah hela sana ke Shillong bompau satia ju thokat ju yokusnam ju dan ke spa kaja ju utrei kam percaya ke bakram utrei tang kum misteri diem hadu lai pusnem karta Henry hadin kani ulalong unoyala ulah penbena ulah elap ikubor bha dekapong kahima pening galajan ya kahima percay yalap kahima pening hakate kasngi kipat riunget jang baro ka diocese kilawan banya shimenta banya ro yaw Jesu Khrist usim kisim sahakaway bat kani kalong kabakam kerpang syusyu baka Don Bosco kalayo shimbenta hakajingle buram yaw Jesu Khrist usim kisim hakashnong Khasi bakerteng alia chora panji kashnong Khasi kabadon habang Ladesh kani kashnong kahap hapo kajing petching kmi jang kashnat niam Sri Mangal parish kabadai hapo kasilhet diocese kakenhon jangka channel kalapoi syakate kashnong kabajingai kumba kendai pusau kilometer na silhet bat kumba arspa laipo kilometer na Shillong hakamit singisat jan haba kakenhon kalapoi hakapor prajiteng janmin deki hajar ngut di Khasi kidang sedang penlong ye kajingeseng yalap ke sakramen jing penyesong bat lapinkut da ka Jingmane sakramen bakhoi Father Michael Makri, Managing Director jangka channel, ila ay kajing ito kana hakatay kami. But Bishop Shorit Francis Gomez kasilhet diocese, ila ay kajing luay kirkuda ka sakramen bakod. Kajing sing kalakut hakapor katway shiteng minmit, da kajing yabamjalang baro. Lada ulong umezaya, ubalajit jong ublay. Kishipairu kilarki ben yau. Kilawan bar kila terwaha u kasirka bat kilaong to pelaj yalade lada melong usim kiju labu kajento haneng jong une ulong usim kiju uwei nakidakait ubalas din hangta ulatim ben yau omdei mame umesaya to pelaj yalade bat yangi Henry utaway pat udakat ulamay ya uong memting ya ublay ngilong hapo kaju kajing penrem ngisi siya dakahok namar ngilayo kumba dawa kajing le jungi Henry une shemle sniu ay te utaw laong Token mau yang aku Jesu enda melapoi hala kehima. U Jesu ula ong hau. Nga ong yapi mentah kesengi pindon rengkat bat nga haparadise. Ka gospel jong utrai.
kajinyero imi ko Khrist. Hakasngi utrai kasngi kraw jong Khrist usim kisim lasdang de kajing dwai step but jing puson balayalam de sister VSDB hakapor henriu shiteng min step. Kalong ke eke bas ngotenat badaki hajar biang kipat uble kilayalum bat shimbenta hakajing dwai step. Enda kajing dwai step kalakut hakapor khandai baji AA kipat riu nget kilalit di sha step but lasdang da kamas bakhot hakapor shipo shiteng min step balapin minta da Bishop Shorut Francis Gomez jongka Silhet Parish hakajing shim binta jongkat saungut ki padar ki brodar ki sistar but ki pau hajar ngut ki pat jong ublay.
san khot way adu lai ta gijai Israel baro lawan shau David ha Hebron bat kilaong hakmi ngide kaju kado esing bat pi hakipo kamen shua men ba usolu lalong usim jongi de mapi walayalam bat lapan hai biang yaki Israel bat try laong hapi hin salong unong sharai jang ipai jang Join
Hadin ke jing yabam jalang jang ki pau hajar ngut ki breu. Ha kapor arshiteng nok pai sngi. Lasdang ye ke procession ban le buram yau Syiem ki Syiem. Kani ke jing yat procession balasaki da ke kenhon jang ka channel jangi. Kalong ke bekerpang baha namar ke pher ne ki wei ki rukom yat procession. Lara ke sakramen bekut tam da i bishop bat halai jaka la pensange ban yo ke jing yathuk khana halor ke phang ke beyade bat ke sngi utrai Khrist Syiem ki Syiem bot sa ka Jingmane ya ke sakramen. Ni sengap ya kata, ni poi pen bangsa kelau. Nah kata ketau, benda kesniu, jisu orang yang apa dia bi, ngalong kalenti, ngalong kajing iem, ngalong kajing sisa. Nah kata ketau, hak cakap menyelesaikannya hak teknologi, lalu hak kajing start jang ubriu. Yen pai so jisu kan, yen pai sa kayu Khrist kan. Yang paling sangat kim jong blegen benar dia kata kajing sisa, benar dia kata kalenti ke dalam yang ini sebenar. Hendrei bunsen kalong ke benar kata. Ngan ai tiga tu kan lagi point tambah ngat nilai type ni habiem ngan ai tang iwe up lagi point. Kaya ke penong yang apa dia pi haga jaga bang wat ke kalenti ke baha ni point bangsa kalenti ke basniu ke penong kong kene kajing it ya ka spa. Isi sama dengan step ilakan. Kedua jong utempau kahiar. Tang bangga sutenat bagi sistari ong ba. Walau kedua jong utempau kahiar. Kim hiar ke Shillong Kristan jong pi. Hendrei nyare koten kepara. Bagi wei kilong kota. Bon ki ija ke spa ban yang belai. Bon ki ija ke spa ban yang ke Shillong porolok. Bon kira ija kaspa banyak kejengit ya kaktin jong belai. Kabar, kaya kapapelong ya pada pi, hak cakap bangin ik yau jisu ubelai kalenti kejeng sisa kejeng iem kalong mengilong kibriu kibasarong. Ngim pen hapok ya lade. Ngikwa ban kiu sikiu, ngim kwa ban pen hapok ya lade. Hendreu jisu uhikai yang apa dia pi bangin de ban long kibapen hapok ya lade. Kejeng kau bakui ke ong, wala dah ulong ublay upen hapo elade wan siya kene kepercayai hakadur jong yi kibriu. Hadur kata kejis morit jong ujisu. Henry ngamat hibat, nakapor siya kapor. Hakajaka pengin penrit elade, ni penkrau elade, ni penhe elade, ni kwa pen kius kong. Kajin sarong borobor kaya lam siya kajin jot. Kajin sarong borobor kaya lam siya kajin sniu. Nilai rain ban penrit, nilai rain ban penhapok. Pi kata kali Shillong jungi, ye kuat ban atlet. Mangidei ki babaklan, ni baduna, Hendrei ki kuat ban penut kong ya lade. Nah kita kadau ke, kumno nila ban penyajan yo jisu ubas ngurit, lada kadonut junga jumpi kedap tak kasi sarong. Kumno nila ban penhapok kumu jisu, ubas kibriu ki pentiu. Hajrong ting kenal dong ko pa to mat yakin nomor kim siam tit ya ke baki lale. Kita bawa ki orang nama to open hapo elade, open smorit elade. Hato ni ku di kestan gila penle kata.
Ni hatung ni sorong benong ba oh ngalapun cinya seng ngalap pediang sakramen. Komen kepada orang ni pediang sanspa teli ki sakramen ha ke simiru orang ni long ki Kristan ki pasarong. Nginom tip ya kalenti jong ke sisa. Nginom yo ya ke imbam cukut. Pakabalai yo le se ke gene. Kumbangla ai ha ke makan bene. Kacing ik ya ke teknologi kalak kampalat ban ya ujisu ban ya kacing thok bakoi. Kacing ik ya ke teknologi kacing ik ya ke television sidik ke sedang ke World Cup. Kalau lanjur hadu kata-kata nak kata kedau im kan mau shu yau blay. Nampip hang ne po Bangladesh ki padar ke khuying ne Henry Shangi support India, Kamtam Shangi support Khasi Hills, support ke Shillong Archdiocese. Anda ada kapaskan ngeri ke kuyen. But kene ke sosi yang aku mulendo aku mau padar. Namar habang ngeri ke kuyen. Nyi bati brio kibu ke television bahe ba kamera sungkai jengki. Ba da tiang iki kong. Channel kedur jong ke Maria. Kiwat sekum dia. Kiwat sekum dia. Hai ke Bible song pi. Kip kan mau su saya ke Bible kadon. Ya ke television nilai decoration ngasi ong borobor. Ya ke tim jong ublay ni berat seteng. Ya ke television nilai decoration hendai ke tim jong ublay ni berat seteng. Dah ngintip ya kata ke imbam jukut. Kumno ke nilai bangya ya kalanti jong gaji sisa. Nama riau blay ni berat seteng. Kidon sibun Kipon di bangun kuat banyak peliu bepi. Hendai ngaparayin ke mau tangi kini lahir teli. Badang ni kuat sisa. Menpoi sa kata kalenti ke bok jifu la kular meneh ke gospel ke banyi pule. Deyu ka kalenti ke jin sisa bat ke jim. Ni hak ban ken mau ya kene. Yin ijau jifu. Yin ijau play om ya kaspak kapau. Yin penriat jala de kum mahu. Om bangin penikal skong jala de. Om bangin sarong. Baka balay, bu ublay uban kong hagaji im jopi om ki technology. Enero iyo Jesus Christ. Endala poi hagajaka balay, dep kajingi thuk khana, lepinwai no eka procession hagapor nyo baje jan meet. Endala dep banja hagapor prabaji, ladon biang kajingi seng sngongo, pat hakani kajingi seng ru dap smam deki pat jong blay. Kajingi seng telekut no hagapor shipo shiteng but hadin kat tu kat nipor ki pat jong blay ki balawan na bon deli ki shnong bat ki diocese kamtam ki khasi jungi ki lalit pai shi ki jakasa jengki Syiem ki parlok Kristan jong ka te ka shnong alia chora panji dei hakani kamit ba ka kinhon jong ka channel jungi ka yok mat ya ke ba compare na bon ki we pat ki jinglong ki Kristan Naduk kapor katway baji man la katliw ying kadon ka jingruay na kakot linti beneng, naduk ka number iwe, haduk balakot ki jingruay bikinang banruay na kakot linti beneng. Baro shimit hala ijong ijakasa, bat harengkat bat kitraying ki bala ay jakay ki bansa. Kirway ki syat bat kiaro yu jisu usim kisim. Ngikwa ban pen pi kat tu kat ni ki video bengishim kat bangi dang lit jengok na kawai ka ying sya kawai pat. Pangalay rukom pegmit sini. Ipet baro simit kidam tia hadin kasngi burom yung Khrist nim Syiem kim jutia ki pegmit nak bayar wai nak bayar siaw.
But men die, but you know.
por Bangla mentak la dei arch teng tam Andre ini ki para bangai jungi kidang yarwai tak jing yaro ayo play ngimtip saya benrung mendan nama apa do kiying ki dap tak jing soternat mo bagi yarwai ni kerpat iti kinong pej ba biru la tapi yo lat songhawan jungo ikini ki ying kitem sone sepo Bangladesh ki Khasi jungi bapin scam ke jinget kumba mentak sengi sisa ke no ke scam ya ke jinget junga marwei bangayu i kum gine ki Shillong ke jing le jong gine ki para bangai jungi sha ka ne ke jaka Bangladesh South Baje aga por Bangladesh South Baje Andre ini kibri kipat ya tia entah kepot nyu bejemen step baru ismin mana kitliwing isu yarwai Pin yu ye kajing ya teli kajing ya ba kajing ya long kawai jung kini ki khasi jungi ki basa shajangai ke jela khasi habawat jing tip shapangani kajing yarwai bat ya shat bro shimit ki pat jung blay ki yathu ba kadai ke rukam ban aingo yo blay namar ba udai us aim jungi Ladangim la ban shakri yu baro shisnem ni shijing emru, shisen shisnem ngidei ban pin ya kata kajing long rit jungi, ya kajing don kam ban shakri yu. Kalong ke bakta shisha ban yu kini kajing long riu blay jung kini ki briu. Dala ki jong ki khamat ni yu wat la ki briu ki dang sa kajing duk namar kim don mar rep lak tang utempo bat ukwai, penban ki lakhet lut ki kwai ki tempo ban de bat ban kan show na ka benta ka ni kasngi bakrau Khrist Syiem. Kalapin shisha ye gajing long rit jung kini ki briu ki ba shakri lut na dong shadong yu Syiem ki Syiem. Kat kajing bon ki pat ublay ki bawan na bon tili ki shnong ki pendap penbiang ka bam kasa klem da khore ka mensim. Kajing sebun jengki bat kajing Shitrhem jengki ha kajing mani ublay kadi ka spa ba ka ba ka kenhon jengi ka yok mat ha kani ka mit.
Endala poi kapor henriu shiteng min step hakasngi ningkong kisdang banit pa shala kishnong kithaw da kababon na ki yat da kakajat da ki poganta ban poi shala shnong. Baro shi mit kim thia ki ruai ki duai bat kilit pa shala shnong da kabahun jurut ya kakam money blay begila dep ben dep. Minta ki abbat kmi linti sahau snem banwan ban yo lat biang harungkat bat ki hajar ki para khasi ban yo buram bat mani ya Khrist Syiem ki Syiem. Kini ki Khristan ba Shitrhem ki pinkin mau yengi ya ki Khristan baningkong min hajar snem min shwa. Ki khot ki wer yengi ru ban yeshim minta bat ki ha ka ban ye pet miet bat sngi ban shakri ya Khrist ubadai Syiem jongi.